Dumela weso, o dumediswa ke Kgotso Moapi. Ha re tswele pele ka thuto ya phuputso, mme ha jwale re tsepame hodima theory ya phuputso. Ha re hopotsane moo re qadileng ka theory ya phuputso, re ntano tswela pele ka taba tsena tsa theory ya phuputso. Ho fuputsa ke ho fumana tsebo le ho etsa kutlwisiso, le ho bokella dinnete tse sa fetolweng, le ho di toloka, le ho aha setshwantsho sa lefatsheng moo re phelang teng, ho etsa pono ka na tsebo keng, le na re ka etsa kelello jwang ka tseo di repotileng Easter le ka hare ho bo rona. Re lokela ho ba le setshwantsho sa na tsebo ke eng, le na re ka utlwisisa tseo di repotileng jwang. Thuto ya philosophy e hlahella mona he. Le ha kwana ho le teng ba ngangang ba re philosophy ke thuto e hodima ha ho ithuta theory na e jwang. Ka morao ho etswa ha theory ya pele, ba re theory ya morao e na le mokgwa o tamukanya theory ya pele, ebile e na le mokgwa o monyenyana haholo wa ho etsa, e leng wa ho etswa ha diphuputso, e leng practice. Ka lebaka leo ba re philosophy e ba ka pherekana. Potso e re na jwale ke hobaneng o fumana ho lokela ho tseba ho hong ka theory kapa ka philosophy e le sethatho sa phuputso ya hao? Hobaneng o fumana ho lokela ho tseba ho hong ka philosophy e le sethatho kapa e le background ya phuputso ya hao? Karabo e re hobane motho e mong le mong ke philosopher, mme mang le mang o na le mohopolo wa hae ka lefatsheng. Motho yo thong haellwa ke philosophy o na le philosophy ya hae a sa elellwe, eo a e sebedisang ha etsa dintho ho pheleng ha hae. Mahlakore ohle a philosophy le di-methodology a iponahatsang le a patileng hlooho a tshwere pono, e leng view ya kamano ya tse kantle ho batho, e leng reality. Pono ena ke yona eo ho ka tiiswang na ke eng e nkwang e le tsebo e nepahetseng. Jwale o lokela ho etsa kutlo malebana le dintho tsa theory kapa tsa philosophy, e le ho tseba ho bekga phuputso ka leihlo le ntjhotjho, e le ho lokela ho etsa kutlo malebana le dintho ka philosophy, e le ho tseba ho bekga, e le hore philosophy e tla thusetsa hore o tsebe ho bekga dintho ka leihlo le ntjhotjho. Sena se tla o thusa ho seka, ho behella ka thoko tsa mathomo, mohlomong tse ngangisanwang le maikutlo a hodima ha ditlaleho tsa phuputso. Hape se tla o thusa ho ahlola ka nepo kapa ho nepahala ha phuputso Easter le phuputso e sebedisitsweng, le ho kgodisa ha diqeto tse fihletsweng. E le hore se re se bolelang ke hore philosophy e tla thusetsa hore o tsebe ho bona hore mofuta o sebedisitsweng wa phuputso ke ona o nepahetseng. Easter le ditholwana kapa diqeto tse fihletsweng di a kgodisa, ke hobane o na le tsebo, e leng theory e tla o thusa ho tseba ho utlwisisa. Jwale seo re ka se tsebang hape ho boetse ho na le ho bitswang tsebo. Seo re ka ra se tsebang ke metaphysics, athe tsebo e bitswa epistemology. Jwale ke eng seo e tlang ho ba sona, e leng monahano, re a nahana, ra ipotsa, hape re na le dintho ke di eng, ntho tse re hokahanang le tsona, reality tse ka ntle ho bo rona ba rona, tsona ke di eng, re di tseba jwang? Nako ke eng? Sebaka ke eng? Jwale ho teng dihlohlolo tse pedi. Sa pele se bua ka ntho e bitswang idealism, e leng idealism ka Sotho, se ka monahanong, e leng maikutlo a tliswang ke experience. Se ka monahanong e ba maikutlo ho rona a tlisitsweng ke kgokahano ya rona le reality,
e leng ho ka ntle ka experience, ka ho hokahana le tsena ka dintho tseo re nang le tsona le dikutlo tsena tse hlano. Ke sona seo re reng na ke eng seo re ka ra se tsebang. Hape jwale re tlo tla re na tsebo ke eng. Jwale ho thwe idealism ke se ka monahanong e leng maikutlo a tliswang ke experience, jwalo ka mmino ke ntho e sa tshwareheng fela e tlisa maikutlo ho rona, re a e utlwa, re hokana le yona ka tsebe. Jwale ho boetse hape ntle le idealism ho boetse ho na le bosebediswa ho bitswang materialism kapa nyenyefatso e leng reductionism, e leng dintho tse tshwarehang. Re utlwile hore mminong mane ho bua ka maikutlo a tliswa ke dintho fela di sa tshwareng. Jwale mona mo bua ka materialism kapa nyenyefatso e leng reductionism, mona ho bua ka dintho tse tshwarehang, mme ebile ho bua le ka ho kenellana le interaction ha tsona. Ke tsona tseo thweng di teng, re a di tshwara, ra di bona mo di teng, tseo menahano ya rona e di elellwang, mme ke ditholwana tsa tshebediso e leng operation ya disebediswa e leng materials, e le hore ke dintho tse teng. Menahano ya rona etsa operation ka tsona, mme e etsa operation ka disebediswa e leng tsona dintho tsena di-material tseno. Jwale sena ke bohlokwa ba monahano le disebediswa. Monahano o hokahana le dintho tsane tse kantle, jwale wa di sebedisa ka mokgwa o thweng ke operation, tsona le di-material le disebediswa. Jwale ha re bue ka tsebo mane re itse na ke sefeng seo re ka ra se tsebang. Se re boletse hore re ka tseba ka ho utlwa dintho tse sa tshwareng fela tseo di amanang le maikutlo a rona. Tse ding hape e leng hwane re ho itsweng ke idealism, athe tse ding tsona ke hobane le tseo re reng ke dintho tse material tse ka tshwarehang, e le tsona di tlisa tsebo ka tseleng. Jwale ha re bue ka tsebo hobane re ile ra re seo re ka ra se tsebang, jwale hona tjena re bue ka tsebo e leng ho bitswang epistemology. Yona ho thwe ke theory ya tsebo, haholoholo ya ho kgodisa easita le mefuta e sebediswang ke tsebo e kgodisang. Hape le na ho sebediswa mefuta e feng, di-methods tse sebediswang. Re tseba dintho jwang? Ke thuto e reng na hantle ha re tseba dintho re di tseba jwang? Ke eo re nkang e le tsebo e amohelehang thutong. Re tla re be le motho ona re file tsebo e ke hobane e le eng, e tswa kae. Mona ho tadingwa dikutlo le di-senses le matla a monahano. Dikutlo tsa rona di re kopanya le tlholeho, re nahana ka yona. Jwale menahano ya rona ke na e matla ha kae ho nahana ka dintho tseo e leng tsona tsena tse ntseng ho be le ditaba tse ngata tseo batho ba fupuditseng, jwale ba re fa ile tsebo hona ho tje, mme matla a rona ha lekane, ha tshwane. Ke ka hore bona batho ba etsa diphuputso tse tibileng, ba hlahisang, ba sibollang, ba ikamanya le tlholeho. Jwale ke na matla a monahano wa bona malebana le seno. Jwale ha mora e fetoha tsebo ena eo re tla be re na le yona. Tsebo e fumanwa ka experience ya dikutlo tse hlano tsa mmele. Ho a lekolwa ho ntano akaretswa ka qeto e reng ho tla ba jwalo ho se tshwanang le boemo boo, e le hona ho bitswa inductive reasoning. Tsebo e fumanwa ka experience, mme experience ho bane ho lekolwa se itseng, jwale ho ntano thwe ho akaretswe ho thwe seno se bonahala se tla tshwana le se seng fela jwale mona ho akaretswa. Re bua ka ho akaretswa ho thwe hona ho tla tshwana le tse ding ka boemo hono ho leng boemong bono. Tsebo e fumanwa ka lebaka hape, e leng ho a lekolwa ho ntano akaretswa ka qeto e reng se le seng se tshwana le bongata bo lekotsweng, e leng ho bitswang deductive reasoning. E le hore mona ho shejwa tse ngata ho nto akaretswa ho thwe e nngwe le nngwe e tshwana le tsane tse ngata. Athe mane mo bueng ka inductive reasoning, re bua ka ho shejwa ho le hong ho nto akaretswa ho thwe tse ding tse ngata di jwalo ka hona ho le hong.
ke inductive reasoning. Athe mona deductive reasoning re sheba tse ngata jwale re ntano re ho le hong ho tshwana le tseno tse ngata. Jwale ke tsona tsela eo ho bontshwana re ka fumana tsebo jwale ha re hlehe jwale re qanolle mona mo re buang ka lebaka la ho le hong le akaretsang tse ngata le inductive le lebaka reasoning la tse ngata le akaretsang ho le hong ho tshwanang le tse ngata. Re qeta ho bua ka tsona jwale re di qaqolle re epejana re feletse mane moo re neng re bua ka taba eo. Jwale hona tjena se re qanolla taba tsena jwalo ka re boletse. Ho qala mona ho qala ka diqetello e leng di-ends tsa kgokganano e leng opposite tsa mosebetsi e leng spectrum ka lebaka le le leng la dikatamelo tsa dikatamelo. Ha re nepe hape re ho qala ka diqetello tsa kganano tsa mosebetsi ka lebaka le leng la dikatamelo tsa dikatamelo tse pedi ke empiricism e leng hona ho thweng ke tsebe e fumanwang ka experience e leng empiricism. Experience se re utlwile hore ke kamano ya motho le tlholeho. Jwale hape katamelo e nngwe re tse dipedi e nngwe ke lebaka e leng rationalism e leng tsebo e fumanweng ka lebaka ka reasoning e le hore re bua ka ditaba tse pedi empiricism le rationalism. Jwale le ha o sa etse not possible ho sebedisa kapa ho apply sehlohlolo sefe kapa sefe ka tsela e etsahalang e practical ho molemo ho fa tshobotsi e le ho etsa characterize phapang ya dikatamelo tsena tse hanyetsanang jwalo ka re utlwile mane di-extreme tsena tse ho buang ka tsona. Katamelo e leng approach e etsahalang nako e telele ho hlola kgaello e leng di-shortcomings, kgaello ya experience e leng empiricism le rationalism. Jwale ho thwe katamelo eo ke mofuta kapa ke method wa ho bopa theory ya science e leng e bitswang hypothetical deductive method o sebedisang ditshobotsi ka tsela e etsahalang e leng e pragmatic. Hantlentle ke patlisiso ke inquiry ya science ka lebaka leo ke ka lona lebaka leo e bitswang mofuta kapa method wa science e leng scientific method e le hore ho thwe katamelo e etsahalang nako e telele ya ho hlola kgaello le shortcomings, kgaello ya hona re qeta ho buang ka ho le leng empiricism le rationalism. Approach eo ke mofuta o thweng ke ona o bopang theory ya science e bitswang scientific mme theory eno ya science method o thwe ke hypothetical deductive method e leng o sebedisang ditshobotsi le di-features ka tsela e etsahalang e pragmatic. Hantlentle ke patlisiso e leng inquiry ya science scientific ke ka lebaka leo e bitswang mofuta kapa method wa science e leng scientific method. Jwale ha re shebehe lebaka e leng reasoning la ho le hong le akaretsang tse ngata e leng inductive. Tsebo e fumanweng kapa gained ka experience kamano ya motho le tlholeho ka dikutlo tse hlano tsa mmele moo ho lekolwang se itseng ho ntano akaretswa ka qeto e leng conclusion e reng ho tla ba jwalo ho tse tshwanang le boemo bo e leng inductive reasoning e qala ka ditekolo di observations ka dikutlo tse hlano tsa mmele e leng sensory experience mme ho ntano etswa ho etswe develop ho etswe qeto e akaretsang ho tswa ho yona. Mohlala ona ko fumana ka tsela ena ya ho rapalatsa lebaka e leng reasoning. Mohlala motho e mong le e mong eo ke mo boneng wa Klerksdorp o dikgoka ke mohlala. Motho e mong le e mong e ke mo boneng
wa mafeteng o dikgoka. Jwale mona ho bolelwang ke ditekolo tse phetaphituweng. Tekolo ena motho e bone a e lekola o qetella etsa qeto a re ehlile re motho e mong le e mong re bua ka motho a le mong e mong le e mong o dikgoka. O e bone. Ka hoo ke etsa qeto ke re batho bohle ba Klerksdorp ba dikgoka. Ke qeto jwale se ke akaretsa ke re ka ho bona eo a le mong bohle ba mafeteng ba dikgoka. Ke qeto e leng mane mo tluweng ka taba ya lebaka, reasoning. Jwale ho rapalatsa lebaka la ho le hong le akaretsang tse ngata e leng induction ke ketso e le activity ya scientific ya pele Easter le ya jwale e tlwaelehileng. Re ho sebedisa ka mehla ho pheleng ha rona etswe re ithuta ho tswa ho tse repotileng le di-surroundings le ka di-experience. Re etsa diqeto e leng conclusion ho tswa kamanong ya rona le tlholeho experienceng. Re ntano akaretsa re etse generalize ho tswa moo ho bolela re etsa taolo, rule le tumelo, belief tsa rona. Filosofara ya mehleng ya Elizabeth ya bitswang Francis Bacon o boletse a re motho a botse tlholeho, nature, a ske a tshepa mengolo, writings ya difilosofara tsa mehleng ya kgale jwalo ka Aristotle kapa Bebele. Boitseko le revolution ba science ka mongwaha kgolo wa 17th century. O ne a le hodimo ha katamelo ena bo neng bo eteletswe pele ke Galileo le Newton. O tla hopola apole ne nyewe le hodima ha hloho ya Newton e lebisitseng ho theory ya Newton ya force e hulang kapa matlane a ho tlisang mmoho dintho e leng theory ya gravity. Hape re tla hopola tshibollo ya e leng discovery ya Mendel ya lefutso, genetics, le theory ya Darwin ya ho fetoha ha tlholeho e re motho tswa botshweneng. Ke dikakaretso, generalizations, tse tummeng ka sebopeho, form sa di-theory tseo e leng tsona di bolelwang ho thwe di entswe, developed ka ho rapalatsa lebaka la ho le hong le akaretsang tse ngata e le induction. Le ha ho le jwalo ho teng mathata ka ho rapalatsa lebaka ka la ho le hong ho tse ngata e le induction. La pele ke potso ya na ke ditekolo, di-observations tse kae ka palo tse lekolwang kapa tse lokelang ho lekolwa pele ho nkwa qeto e ka tshepjwang, what we reliable ho akaretsa. La bobedi ke maemo kapa situations a makae ka palo le ka tlase ho maemo e leng conditions a jwang a diteko, observations, a lokelang ho etswa pele ho etswa diqeto, conclusions tsa nnete. Mathata ana hana hore hana ho emisa ho rapalatsa lebaka la ho jwalo la ho le hong le akaretsang tse ngata le induction letsatsi le letsatsi seo re iketsahallang fela ho rona. Empa re lokela ho ba sedi seo se bonahalang qalo e ka se hlaketse le tsipa sehole se ke sa tshepjwa, reliable, le ha ho etswa ditlhahlobo le investigations. Ka ho ka sepheo sa ho tshepa, ho rely hodima ha diqeto, conclusions tseo re di etsang ka lebaka la ho rapalatsa e leng reasoning la ho le hong le akaretsang tse ngata le induction. Ho lokela ho etsa bonnete ba ho etsa diqeto, conclusions tse ngata re a di pheta tlase ha diketsahalo di circumstances tse ngata le maemo, conditions a mangata hape. Ho se ke ha e ba le diqeto, conclusions tse hanyetsanang e leng tse sang contradict ka tse hanyetsanang kakaretso eno ya generalization yeo re entseng ho tswa ho ditekolo, observations tse phetwang. Jwale ha re kgaotse mona re tle re tsebe ho tlatla re tswela pele jwale ka lebaka la tse ngata le akaretsang ho le hong, hobane mane ntse re tsepame ho le hong ho akaretsang tse ngata. Re emise mona
re tla boela re kopana hape ha e lale.